abusia ha attention TV mo bibi akwa ba ede eba so social ni media so na social media nsema ekoso Ghana mem ha say na me be so mo attention TV so ye gina so ede ama Tracy Boakye ni husband to be Frank Entiamo ye Wood actor congratulations and e bon pa say omunyi home no e be successful na nsema betudwa ene abrante bia ye ka ne so owo Italy wo kire ma kire say e kam ye koye say Tracy Boakye ya dada Ghana for any nipa wo Ghana mem ho say na se yesa fa ni na efri say na nyoma bi wo ho na wo ya Ghana for on farm beto abonten no e ma ye hu ana se onye kra e ma e wo petemu mo bia e hu na brante ni din a abetodwa eni Kofi Jumah na we ana wo kire ma kye se kam ye koye se Tracy Boakye ko Dubai ya nyoma bi a ye no se ka kire kra na e beje nsem ye nko ne ekotie abrante embratetia. Okay. Ndie asoro die menua enukonu anu aka no sikitire wu mu nyina ne no mo Dubai no ko ne mo akọ dada no masa nipa nye nkora ese mahama me president bi asem mu nyina nya pa na so mahama ne yire ko ne ntie kura no bra e no ne ntie no enya de odi dollars na bona ko ma wo Ghana ho tiase nya de odi dollars na bona ko ma wo enipa nya nkora na me kasa geno o ma comment no wa kire ba wo security nya no wa hu enye ne nukuru bia na dade because anu bia sia to o mu no titiri end of force wo de gama wi ba be kanta se ne kuru na de nipa yakola papa no pa wi we papa se ne ge ko papa enti futo no beto Ghana ni na eni a ni da ho de yenimdie ko bia na di bia se papa bia na se bia omoboa Ghana president be na do dollars ne ba ko ma wo Ghana ho ako yasa ko to dollars e gu show dollars na dia to fi se papa na o ye de ba o ye beje kura obi amo ho kana wa dane ba mu ayo wi na afi na obi be bo ho ka bra America say Ghana no de bia na America no say Ghana no ankasa particular no enipa dwene wo form more into obi ya dia no ape so miss bi no wa de foforo betum na enipa dwene ayira o ti ase enipa dwene ayira en wa transia plania ni mbiase na ba na wa transia plania say no wa fa kwan bi so a ade no na nkofo point ni more o ba ilu punyo ni o ni mane na yi nyina ba o show e na no ko Dubai dia wo show ni mane ni made no ho so do mo ko no inya omunya apa na we mu kwa na mu pusu mo yi kwa ya mu ha mo ho hwia ne me ko so Ghana we se mu pusu me ni pa hwe we nu a o mo agense mo awie me ko YouTube na so mo yi baba so kwa na me se me delete kwa nya mo na me follow mu pa se mo asam papa bi ma Ghana ya na me follow mo ya me de we nu de ho o ba kwa se be di we nu mo chi we nu abrabo mo bu abrabo papa be hwia ni mo nyam gro mu ni bi ani mo nyam mu ni bi abema bi so to won so a otumi say anka nice guy we are mo nyam we ewurade nyankopon we no ani wo mu no awo ya sa di ni em de pa timin kam che oti fu nyina so we ni atimin kam mo ni adwuma gena kire na adwene wakasa kama ba me point ni de mo no nya hu Tracy Boakye nya bibia o enkrama o mko Dubai ko didi wo mo no Ghana atai no ni di bata ho no ena o pese wo try is attention no oyi ni hu firi mu mahama na mo ka kama mahama kwa ni no mahama no ni yire Lord mahama ne kwa no the dollars na bona ko ma Ghana ho Ghana fo adwuni so awo jawajo shia dollars no di bona yira ko homa na wo Tracy Boakye wo ba fun we mahama the dollars aba ko homa no akoyi asa to dollars egu shia ankasa Ghana no we feel the pedin ti o mani de sa because nya
say anipa nyansa for doors one enka MPP ni NDC ntimi nyom and destroy my ni say what do you mean for the doors on day aba no money beto ama wo mo day enkyere ne praye wo e beje ni nkuto ni bento wo e beje e beto ama mo da nyansa abrochiri kantu bi no wo omu bokro no nenso mo timamfo no to wo mo tu bokro no kro wo mfa ho because eno kra no ho teach ma kakra ko mitu o mbetu president na otiswa ha mutu no wo Spain ha omo se mamu ni nkuyi eno parliament wo kwa no moto aba onye the whole ayikra o o mani no parliament nkwa na mo moto aba parliament wo moto aba ti ano why no solve free so 2 years no try 4 years no try 2 years no try no moto aba ti parliament no no je o see from cause o man destroy my name emnofo ya krama ko di do mo na ho atechi ma no ndi patapata ho no ano wo ya de bia betwe ne ho afiri ho ase de be ya nkofo atanshi be hu se o ndo innocent de wa obwa sini pa ya kwala boy ya maku na nkofo na de na na saka wana sikane bunch buy na de be bunch wakofo obi gen ni pa na watete no bonu tuaku no ase de na bunch buy na munu obi wesika ho issue na some kokun nipa na nko omo mfaka no kwa san ko munyi ni phone so ni ade o kai mu kwa ko omo sete no kai ni mu BIP bia ni ho mfaaye na Ghana fo ya ni adwene wo fom ba bi ekunu nso no girl no nipa wo na damfo na ko si no girl no ko si no girl no ni girlfriend no ko si no nipa na tete no a girl no ho anu maku no nye bibia nye se woni nkofo bi akoye na bunch bia bedam na council no otia so no mo tete na ku no omo te wakwa nko munku omo tete nku enfeska na so monye kan ko ka yin ready style so nkofo na oh no adwene wo fom ntifia girl no ko si ne elemu ha no mbo ni tuo no cause anya kronfo na woni sakawa for boys ya omubeku afa bebi enku kwa because the guy no mo penu ku no mo nyeskana na ku fa so be na wo so sini pan kan gate kwa wo mi anya hwe ko jiske duro mo se de na sakawa na broni be na wo betime ya no mo sero tigana wono ke cancel za se o mo de sakawa mo de computer de mo fu no ma broni be wo kra te Ghana kwa so nu computer mu na broni no ye computer no na ni broni hwa ne wo bayi ankasa na wo twa de hwe broni atam 200 and omokas ka say $222,000 US dollars na broni atam sa sika no de abeto account mu Ghana ho say urade ana adwuma na sem bo fo sesi respect sika no ye before kwa ni musika se broni pa be sika chewo come do a pan no aduane supermarket to be do jade man so be sika chewo nsem hai omo sika ko be chai coins no mo che ayale fo no mo so mo yale Nigeria fo mo pe bro mo sika no coins na so be krata pa so de so nsem se wo jifa lo fu busika papa na wo akora we Ghana wo se wo nya broni bia dupu na mande 200 cancel we jimi se Abusia abrantie Kofi Jumah asem free Italy abetum Ghana for ana yeso yafa yede so yede abesom wa attention TV so University Foundation ana yeso yasna edi jumedie abesom ne number and is 0548302985 Jumah monisha